yang begini maksud saya Ini ada saya punya. Harus order itu. Oh, harus order. Ya. Karena RSIS ya. Berarti yang punya NTU mungkin ada ya di sini. NTU-nya ada. This is the souvenir from SIS. Thank you. Lah. Di sini penelitiannya di kampanye. Online. Ya, jadi kalau ke website RSIS bisa aja download. Hai, ini tempat makan siang di NTU. Ini bakso NTU. Bisnya agak panjang lumayan. Ini keindahan dari susah dapat pasti. Padahal ini dapat dong. Ini situasi. Laki-laki di bawah ini di Masjid Muhammad Saleh. Ini di lantai 3 untuk perempuan. Luas sekali di sini. Ini ada bilik membaca Quran, reading roomnya tersendiri. Lihat ya, disediakan bilik baca Quran sendiri. Ini tempat bila duduk. Ini cara membuat roti canai. Where are you going? I'm going to go Changi Airport. Changi. This is Changi. Now you're going to Changi. Hello, this is X0. Airnya pink.
berubah menjadi purple. Yeah, yeah. Bobby Valentino. To my feet and she just smile at me. I don't really know what it means. Me, I'm in a bit of a limbo. But still, I will make a move on this young lady. Can I get your number, girl? Can I get your number? She called my phone with emergency. She called my phone with that urgency. I said, girl, why you keep calling? I said, girl, why you keep calling? Yeah. She said, I need a new whip. Yeah, cause I know that you're still falling. She just wanna go back to the future, so I brought that girl a DeLorean.